Ese mwe muziki intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo itakiri intambara isanzwe y'akarere ahubwo yahinduye ikibuga cy'intambara mpuzamahanga gihuriramo abacanshuro baturuka muri Amerika Latine, ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho ry'utudege tutagira abapilote tuzwi nka drones. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo intambara yafashe indi ntera iteye ubwoba n'uburyo abacanshuro bavuye mu ntambara ya Ukraine n'intwaro zikomeye bikomeje kwisuka muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Niba wifuza kumenya ukuri kwimbitse n'ibanga ryishe nyuma y'intambara M23 ihanganyemo na FARDC, kanda like, subscribe kandi ukurikire video kugeza ku musozo kuko amakuru tugiye kubagezaho asobanuye neza kandi ararambuye. Reka dutangire. Amakuru mashya kandi yizewe aturuka mu kigo cy'ubushakashatsi gikorera Paris kizwi nka Intelligence Online yemeza ko hari itsinda rishya ry'abacanshuro cyangwa abasirikare barwanira amafaranga abo twita abamercenaires baturuka muri Amerika Latine bageze mu burasirazuba bwa Congo mu rwego rwo gufasha leta ya Kinshasa mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23. Igitangaje kurusha ibindi niki, abacanshuro bakoreshwa n'ikigo cy'umutekano kigenga cyitwa Global Security Services Group mu mpine ni GSSG. Iki kigo cya GSSG gifite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Raporo zasohotse mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa 2026 zigaragaza ko iki kigo cyatangiye gushaka ndetse no guha akazi abahanga b'Abanya-Latine Americain baminuje mu gutwara drones zizwi nka FPV cyangwa first person view. Abo bapilote ba drones bakaba bari basanzwe barwanira muri Ukraine mu mujyi wa Kiev, ariko bakaba barazamwe guhangana na M23 muri Congo. Tekereza nawe ukuntu ibintu byahindutse, abantu bavuye ku rugamba rukomeye rwa Ukraine bazamwe kwica no kurwana muri Kivu. Kugeza ubu amakuru yerekana ko itsinda rya mbere ry'abacanshuro ryageze mu ntara za Kivu. Kugira ngo twumve neza aba bacanshuro abari bo n'uburemere bwabo, tugomba gusubira inyuma gato mu mateka ya vuba. Iki kigo cya GSSG kibashaka gishyigikiwe mu buryo bugaragara na leta ya United Arab Emirates, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse cyanagize uruhare rukomeye cyane mu ntambara yo muri Sudani kuva mu mpera z'umwaka wa 2024, aho cyahaga akazi abacanshuro b'Abanyakolombi ngo bafashe umutwe wa RSF kurwanya ingabo za leta ya Sudani. Ikigo gikurikirana amakimbirane cyitwa Conflict Insights Group cyerekanye ko aba bacanshuro b'Abanyakolombiya bakorana na GSSG bagize uruhare mu byaha ndengakamere n'ubwicanyi bwabereye mu mujyi wa El Fasher muri Sudani mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2025. Ibi byaha byari bikomeye ku buryo byatumye Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatira ibihano abantu n'ibigo bishamikiye kuri itsinda ry'abacanshuro cyangwa iyi organization, iyi company y'abacanshuro b'Abanyakolombiya inshuro ebyiri zose. Bafatiwe ibihano mu kwezi kwa 12 2025 ubwo ni mu Kuboza, ndetse no mu kwezi kwa kane Mata ukwezi gushize 2026. Muri abo bafatiwe ibihano harimo n'uwahoze ari koloneli mu ngabo za Colombia uba muri United Arab Emirates wari ufite imikoranire ya hafi na GSSG. Aba rero bafite amateka y'ubwicanyi, nibo leta ya Congo yiyambaje ngo bayifashe ku rugamba rwa M23. Uko kuzana abacanshuro bashya birerekana neza uburyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasaze burundu, aho ikomeje kwishingikiriza cyane ku ngabo z'abanyamahanga ndetse n'abacanshuro kugira ngo ibashe guhagarara ku rugamba. Uko kwishingikiriza ku banyamahanga byatangiye gufata indi ntera ikabije mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2025. Icyo gihe ingabo za Congo FARDC zakubiswe inshuro ku buryo bukomeye cyane. Ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, igikorwa leta ya Congo yavuze ko cyafashijwemo n'ingabo z'u Rwanda RDF. Nyuma yuko Uvira yifashwe igasubira mu maboko ya M23, Perezida wa Congo yongereye umubare w'abacanshuro ku buryo bwihuse. Kugeza ubu tuvugana, amakuru yerekana ko abacanshuro baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye nka Algeria, Colombia, Israel ndetse na Turkey
bakambitse mu kigo cya gisirikare cyabo mu kirere cyangwa cy'abarwanira mu kirere cya FARDC giherereye Kisangani rwagati muri Congo kuva mu mpera za 2025. Uretse abakandi hari abandi bacanshuro bakorana na Eric Prince, umunyamerika uzwi cyane mu by'amasosiyete y'abacanshuro, akaba ari n'umujyanama utari uwa leta wa Perezida Donald Trump. Iki kigo cya Eric Prince nacyo gifite icyicaro muri United Arab Emirates. Cyohereje abasirikare bacyo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe FARDC kwigarurira Uvira nyuma yuko M23 ivuye muri Uvira ku bushake bwayo biturutse ku gitutu cya diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abacanshuro ba Eric Prince bakomeje gufasha cyane ingabo za leta ndetse n'imitwe igishyigikiye mu guhangana n'ihuriro rya M23 muri Kivu y'Amajyepfo kugeza magingo aya. Reka tugaruke ku ikoranabuhanga riri gukoreshwa cyane muri intambara kuri buri ruhande, utudege tutagira abapilote cyangwa se drones. Amakuru make aturuka ku rugamba yerekana ko abacanshuro bakorera leta ya Congo bakomeje gufasha FARDC mbona nkubone mu bitero byo kurwanya M23. By'umwihariko amakuru avuga ko abacanshuro b'Abanyakolombia nibo bari kuyobora ibitero bya drones byibasira ibirindiro bya M23 muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Abacanshuro bikekwa ko bari gukoresha za drones zikora ibitero byo kwiyahura zizwi mu rurimi rw'icyongereza nka one way attack drones, zibasiye abarwanyi b'imitwe yiyunze na M23 mu bice by'imisozi miremire ya Minembwe. Aha akaba ari mu birometero nka 50 uvuye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa Uvira. Ibitero bya drones byiyongereye cyane guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026, aho umuvugizi w'ibikorwa bya politiki wa M23 Lawrence Kanyuka aherutse gutangaza inshuro 3 zose ko mu mpera z'ukwezi kwa kane ingabo za leta n'abazishyigikiye bagabye ibitero ku birindiro bya M23 bagakoresha izo drones zo kwiyahura. Izi zikaba zishobora kuba ari FPV drones zakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa. Bwana Kanyuka kandi yashinje leta ya Congo gukoresha drones nini zo mu bwoko bwa CH4 zakorewe nazo mu Bushinwa. Izi zikaba ari drones zishobora kumara igihe kirekire mu kirere kugira ngo zikore ubutasi cyangwa zirase ibyo bita medium altitude long endurance drones. Izi drones birashoka cyane ko zitwarwa nabo bacanshuro ba leta ya Congo bari mu kigo cy'Ikisangani. Bivugwa ko bakoze ibitero mu karere ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ikindi gitero muri Kivu y'Amajyepfo hagati mu kwezi kwa kane gushize. Ikindi kigaragaza ubukana bw'iyi ntambara ndetse n'ubwiyongere bw'intwaro zikomeye nuko FARDC iherutse gutera ibisasu ku birindiro by'imitwe yiyunze na M23 Minembwe. Ubwo turavuga twirwaneho ikoresheje indege y'intambara yo mu bwoko bwa L-39 yakorewe muri Czechoslovakia mu gice cya kabiri cy'ukwezi kwa kane. Twabibutsa ko umuryango w'abibumbye wari waratangaje muri Nyakanga 2025 ko abacanshuro b'Abanyaligeri aribo bakora maintenance bakanatwara izo ndege ebyiri za L-39 zifite icyicaro Ikisangani. Nyamara nyuma yo kumva ibyo byose leta ya Congo gukora ntihagira uwibeshya ngatekereze ko leta yonyine ariyo yonyine iri kongera ingufu. Oya, umutwe wa M23 nawo ntiwicaye ubusa ndetse ubu ikoranabuhanga ryawo riri ku rundi rwego. M23 ikomeje kongera ubushobozi bwayo mu ntambara yo mu kirere yifashisha intwaro n'inzobere zivuye mu mahanga. Ku nshuro ya mbere mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka 2026 abarwanyi ba M23 n'imitwe iyishyigikiye twirwaneho n'abandi bagabye ibitero bakoresheje drones ku birindiro bya FARDC ndetse n'inyamaswa za wazalendo zishyigikiye leta mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Byari ibintu bitigeze bibaho ko M23 nayo ikoresha drones mu bitero byayo muri ako gace. Ibitangazamakuru ndetse n'abavugizi bashyigikiye leta ya Congo bagiye batangaza kenshi kuva hagati mu kwezi kwa kane ko M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda RDF bakoze ibitero muri Kivu y'Amajyepfo bakoresheje drones zikomeye cyane za TB2 zakorewe muri Turkiya. Izi zikaba
zoherejwe ziturutse mu Rwanda cyangwa zikaba zaroherejwe ngo ziturutse mu Rwanda. FARDC ubwayo yatangaje ko yarashe inahanura drones ebyiri za M23 yahawe n'ingabo z'u Rwanda hafi ya Minembwe mu mpera z'ukwezi kwa kane. Za drones zo kwiyahura bivugwa ko zakoreshejwe na M23 zisa neza n'ubwoko bwa yiha gatatu zakorewe muri Turukiya. Ubu bwoko bwamenyekanye ubwo M23 yabukoreshaga mu bitero byibura bibiri bikomeye byabereye Kisangani mu mpera za Mutarama n'intangiriro za Gashyantare. Byongeye kandi leta ya Congo yashinje u Rwanda gushyiraho ikigo cya gisirikare mu birometero nk'icumi gusa mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu ucungwa na M23. Icyo kigo kikaba cyarashinzwe hagati mu kwezi kwa kane. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bashyigikiye leta ya Congo nabo bakaba barazamuye ibirego bashinja u Rwanda na M23 gukorana n'Abashinwa mu gukora ndetse no kugerageza drones n'ibindi bisasu ku kibuga cy'indege giherereye hafi ya Bukavu mu mpera za Mata. Nubwo ibigoye kubyemeza 100%, ikinyamakuru cyo mu Bufaransa kizwi nka Le Monde cyari cyaragaragaje binyuze mu muntu uzi neza iby'urugamba ko mu ntangiriro za Gashyantare hari abatoza b'abanyamahanga bageze mu mujyi wa Goma ndetse no mu birindiro bikuru bya M23 kugira ngo bafashe mu bikorwa byo gukoresha drones. Ndibuka kandi ko Kanyuka yari yaciye amarenga mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri ubwo ni Gashyantare ko M23 nayo yari yatangiye gukoresha drones n'abacanshuro bayo. Ibi byose byerekana uburyo urugamba rwabaye isibaniro ry'ikoranabuhanga ryo hejuru, aho buri ruhande rurimo gukoresha abanyamahanga uko rushoboye. Nyamara mu gimande zombi zikomeje gushaka intwaro ndetse n'abacanshuro kugira ngo batsindire intambara babinyujije mu mbaraga za gisirikare. Ibi biri gusenya burundu inzira ya politiki ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanya bikorwa, inzira yari igamije kuzana agahenge n'amasezerano y'amahoro. Mwarese tukibuka gato, twabibutsa ko leta ya Congo na M23 basinye amasezerano y'amahoro mashya yunganirwaga na leta ya Katari mu kwezi kwa 11 2025. Aya masezerano yari afite imirongo cyangwa inkingi 8 zose zagombaga kuganirwaho kugira ngo hagerwe ku mahoro arambye bidasubirwaho. Ariko si byarangiye bite? Nta gahenge na gato kigeze kabaho. Umutekano ukomeje kuzahara kugeza amaginga ya nubwo M23 yavuye muri Uvira ibikoze ku bushake, ndetse nubwo imiryango mpuzamahanga n'iya Afrika igerageza gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibiganiro by'amahoro byaradindiye bikabije kubera kutumvikana ku mikorere n'uburyo bwo kuganira, ukutizerana cyane hagati y'impande zombi ndetse n'amakimbirane ashinze imizi mu mitima. Byaragaragaye neza ko impande zombi, leta ya Congo na M23, zikomeje kwihutira gukoresha inzira ya gisirikare kuruta ya politiki. Bumva ko uwatsinda intambara y'amasasu ari we watanga amategeko meza. Muri uko kwezi kwa kane tuvuyemo, izi mpande zombi zahuriye mu Busuwisi mu cyiciro cya 9 cy'ibiganiro by'amahoro. Ikaba yari inshuro ya mbere bahuye kuva muri Gashyantare. Basinye amasezerano mashya ya tekinike agamije gushyira mu bikorwa inkingi ebyiri za mbere bari bemeranyije mu mpera za 2025, harimo n'ingingo ijyanye no guhana imfungwa. Ariko nk'uko byari byitezwe na benshi, leta ya Congo iravugwaho gutinza uyu mugambi wo guhana imfungwa inabigambiriye. Uretse ibyo, ukutumvikana ku zindi ngingo nyinshi kwatumye ibiganiro ku nkingi ya 3 bihagarara cyangwa bikwama burundu muri ibyo biganiro by'i Geneve mu Busuwisi. Muri make ibiganiro by'amahoro byabaye nko gushyira igitambaro gusa ku gisebe kibisi, kuko impande zombi zikomeje gushinjanya kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, zikanakomeza kwegeranya abasirikare n'intwaro. Mu gusoza ubusesenguzi bwacu bw'uyu munsi bwakusanyijwe n'ikigo cya Critical Threats Projects Africa File, biragaragara neza kandi nta gushidikanya ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibintu bikomeye cyane. Nko kuvuga ngo ubu burasirazuba bugeza harindimuka. Uku kwivanga ko bacanshuro baturuka muri Latin America
Amerika cyangwa Amerika Latine, bagashyigikirwa na United Arab Emirates, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ibihugu nka Algeria, Israel ndetse n'intwaro ziva muri Turukiya n'Ubushinwa binjira mu gukora no gukoresha utudege tutagira abapilote drones, byahinduye isura y'iyi ntambara bidasubirwaho. N'ibikiri ibibazo by'abanyekongo gusa, ahubwo byabaye isoko ry'intwaro n'abacanshuro b'amahanga bashaka indamu yabo. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bidindiye mu Busuwisi, abaturage b'inzirakarengane nibo bakomeje kubabara kubura ibyabo no kwishyura ikiguzi cy'iki kibazo badafitemo uruhare. Ese wowe ubikurikira urabona iyi ntambara izarangira ite mu gihe ibihugu bikomeye n'abacanshuro benshi bakomeje kwinjira mu burasirazuba bwa Congo? Ndifuza cyane kumva igitekerezo cyawe muri comments hano hasi, ntawuhezwa, twese tuganire uko tubibona. Urakoze cyane kureba iyi video kugeza ku ndunduro, ntibibagire gukanda like, gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi makuru acukumbuye tukomeje kugenda tugutegurira buri munsi, kandi usangize inshuti zawe iyi nkuru, ukora share kugira ngo nazo zimenye uko ibintu bihagaze kuri urugamba rwabaye isibaniro ry'amahanga. Turane mu kiganiro cyacu gitaha, murabeho kandi mugira amahoro.